gan ku ni ka wa ka nai kalap e che mar hu ne ti re ka no ngwang ba ne no ja tu gol Digrodi jangni wije jigni ya chi ni Kenyam dini lauta sluach ka gwana mal studio ka jan shanga wala nama shang magwalong tene kel ka damanda nu bulek ka di dama lawe nya shini charo de jigjok nya shini nyima charo de jigjok jigro de jongni wije jingni nya shini charo de jig well anta ka jan gwazma jeno an bulek ki chol bulek jan shur man chode ki artist bulek ka dok jene doctor kalebo bakon la lot kama nana kama nya shini rar ka je ngum twok nya shini din magwa long ka personally ko nagaje long ko jen luega na bone ka dupti go lo to den orientate antemo bakon kulin ka ramadan ente ka di do ngulo di de mo belat kon ke lo de gwa ke liu jen ban men la lo di de ban je kula ngach agwa misa bulek ngulo te nya shini jamone ke ngute tinono minine lan men lo de ga pis ka mal kon dial ka gwana mal studio yene dial yang ko re jama wala ke chang janan ga dunu bule ka diok e ke he bule ka diok so ala dit nya shine an lada tin tiro lot no chigda ga no ri ran ka gor no de ka kapnyal ko chaga da gor so kwidi de jwal nya shine ala te ko just ka pona HIV syphilis gonorrhea to ro ga de ka pona re community dan so kwai lo gor no an ba dil latna an no mo mutuok dong te ram no kwilo de ga na nga jana an cha le la drama nya chin kana nya shini ala nya chin jen nyamalir chang ni shar me nin kana club ne ko war ka jen tele show pak dara mi to je nya shini e cheking so ko chen go no ba la ru mi te ke kel ga nya shini chanang ro da la example point ga na jan cho nya shini me te chang ni chek ko la ya na ba nya chin ba gor ka shar bo to ge so mata la lu ga shu jien chu rar ko bi ram do no gor lo ge jan kul ne go kwal te ka gwan gan ga wini ko chek ya ngwang chang la yan ka ja rar wa to kongor ka te tin jan ko le jo wa na kala pa la ga ko chanda tap ne ngene de wa gor ko le gor chi ne de ko ken ji kan mi chet kan mo chi kan de gor so kon dia le ko dan gang mi ku en di fa ga shek du chang kami ngode jin yanga di ro gor nyam kel mi bia fit antel bi ko na la yen ko chi a jo mo cha kap chi be goro bi warar a jan ko la ko a cheking chele ye cha le ne matrar ko mi wa goro a jan wof ke tel me le ke le nya chi ni jen nya chi ni darar tong me so jen model a ye ko kunya chi ni mi dong kine lengo gwa jan lo da ko kuide go achilo na tez long ke mandan chalat kon artist bulek jok te gadi de go long de la camarar andi de me dit kel muraka ku gware ke luga naka mun kuni le no go long ka bulek kunan ke shol bulek jen ram social bo no go nas right ne shanga jeno to goro banwer bagala de ka ngai kono used to one kan chikaro engage ka dupti gol ko ngai kono artist ne tika ka artist take a category ni ki take dupton wante brand ba artist ka tanad o dong bu gwar be gor tanad o dong bu wajbe la de ka tanad o bro de ka je kana dupton wan ko ken de ran lat ba ko do dana no ko jaga je dungno kabule kunan jen logan wage ko mu guji dit ka ten lada mishirudian chigling ka dit incredible ke dit go long chiloida tez long ka bule kunan de ne jonje wer ka woniam rei dit content la kedem andi de me che mugwa long che la rei de che community che log long special ne ko ne shukwen mene de kan kwen che ga log ko jen la jo to nya shini ichoro de jegjok binya shini je kule jo ka jigro de jegne che kule la ro en ji jen che nya shini je gwi char nya chinne jen mandan wejig lere wejig wichar che chole lere ka nya gwande duno shi jenen gwa jen dan gor kono mu gwalong ala di da gwa bu te meaning chien te meaning ala di in melody bi kon char ke loda
de gujoshi damandan bulek shamungan jan chelat ko chechar den ke chelat ala kon man gor kone o de kon de nem lan mungo ko to bu kon community ban ya luka do mungo atem ba bulek ba je tich ke tijin jago ka bulek antem shi ngajo to shina chika luka jan do ba me to shina sha me sha plus ke gonorrhea sha de je ke HIV ka jinanta ngu gujimo wasyo nek move ka kwidu ka artist ko ken ngu de lar ke ka kwi ko ken yam de lar ka kwi artist ne den yo boka fan ngu de lar fan do no ken artist ne tin kulela your full artists including me ngu de lar ne yo ka kwidin ko ki ngu gujide ne ro da shum ka jamona ko de ne mugwa de ne community body ne lo ka do badanan de lo ka je ko gorno ba community ba lo ka ki balle dika ngu gijimo de ne lo ka je agenda go de lane mugwa long ke o de omne ke da mare te kono tane right kel ko lebda kel ti dia lane ko wo kel gone ko dia so amidit and no bina artist ne dide so artist easy ka tok ngai kono artist la farga je ko ro ko farga je ko ro ke je ka telade so jin mi jin artist goro bichanu bi ger birishien biro jakara muso kete blad bogoro bi konchar kenyam ko wo chobo community bi ke san yen bay ko cholo artist so an wo tar kon di al chen go kon di al artist but te karam nong point ni nyar ke ne la to ko no wal ne me dong kan kon ta record no gwan kon la na ra ga tap la te ne ro di shot ne ro do bi shot man bul be to so I should and in this moment go share you ban tell me ya ben is we are dirun we are call up song no yo ngor we are work community we are je kuno la tong me is not mean that ke artist so artist ram for fact kam la into to work community and me je mu chiro da lot be go belat so de luang yo ko an jindi mi gwa mi di zilat mi dong da community chen but ne de kon le de bodong da kan lok de go ro bai nyir so chutal ke ko melade mada kos kamada ka shuang so bukul dier ngo bor gaidu bala kos sibi dier tin so magwani jen long buji da wede nang niam bezi la chibu dwale ende chomne ye go rano nial so tu dial je ga kos char mo gwa bo bi title mo gwambi kam nial bo je gi kos ye je ka long no garad goro biti dial bi la kos de pan bo de chombo go kon chano ling chiu mo dong torne o le ne ni ye ngai ngwa ne jeng ne ga ye goro bo bi kor dan dil nok bi kon ko lo nial kel so jin nil teramela de lam ladu mo ni fanten ke bini fan den nong de chompan thana kel liang no rodan malet kun le jena bogone wadane ga ngash ko ma lat kon ban community le ga sher ma nong de mana ni changala ma mat kon nuer so let kon go gol batin no kon bo gol du no ma mat kon nuer de kon we de kon le ga me ya dam ne kon te re rem dan so taro kan goro kon de ko let kel de ko ran no kon artist no ma fan so ko mu man kon yos de kon community dan de kon nga jen bi ko lo kon gar ci loy da tes lonke studio ko manana chalat kon bulek konan ke bulek diak shaling ka kel ka shaje men yok leng nyok cause name very unique and ngai kona ne dia latin drama ka uniqueness de meta ga man ci bulek lel mugwalong ramkel ka use katis ni men ledalong dong in the future bo da ne akwer we dan bo shi kona ngach ko rundial shi kan bakel kanin dial shi kan bakel chirme kona gwa biya ta kamal ke jan gwa same agenda ande ne lari ne dial len ka raina ma ne fan ko kane de content na ko den weroniam shine leniya janu mshiman chalara bule ko to miladiana mi bne support kama ne bob ya support bana colonial kel chala tit culture pat do not daro they make noise lark no to tit culture pat do not daro bika job kana no mulunone waram kel che dor che de longa lana karwada mi charo kolo marada dien bikan dor kana kolo la chiram kel kinero dungno which kelio alet kel ko bimanan gur kono be shuben ka gwade
chilo da tez long ka jan gwasme meme he gwane mal studio ku subscribe ku comment larmanandi larmandine lokaje gwawo to de yene chombok dupto konde ne nyam ga je gunine no de yal bikene kel bukete ka mal jenda na gone gwane mal studio